Facebook nga jani khawe ni la fon ki hol chu kadai bang ta scan hen kamu lo ja he atha ka la hen mi adanga ma sa hi yang le ai adanga chu atha he ja chu unboxing ki bol pa na hona na video kadai ja chu video ka hin bol hen a hoye aman ta me ta kan bol he poye ke adanga atha hi a chu na hon ja na mu ju kadai ja kan bol me he tu na bol te tu hin chi ana hong tin pi le a phone hi le C73 ki tin Realme hin thu tam sei lovin na hong pai yung te phone na ka sang ha to hin to la chi hin ken ka gyal na chu scan hi na hi a hoi eti sai da luyang lui be se nai lo ding a ha ta kum khap ki choi ho man hom za ma mu thei le ta kan hol hin a man hom ho zo ka na le a hoi mo thei jing a hoi jap ka na la man tam the heta aman tam scan hen la sanga chu tham khat ki hama first sen ki la chu phaja ka ta first sen ka la hi in cpm na hong tin kha ve chi a hi in chi warranty hi kum kha warranty chi koi do ki taw te charger zawin cable gui khatwa zawin este so hi zaw se chu chi hin chi he phone chu na on te saw lang hi a hoi ba si we 4GB RAM hin 120GB storage he 6GB RAM 120GB storage chu 17500 tibam khan hin 14500 na kala the he ti banga sum kapu pa chun ke to jab lo phana chi kala jab lang 6GB RAM for 120GB storage to kala de hin kasum po chol hom jab phana chu 4GB RAM 120GB storage kala he chi hi in am tha jing sta le phone hi scan he kala la first kala le screen hen lang sound hen lang vibrate hen lang ap jang le test na di apps khatom he la cha ho iluna e phone ai download na chi phone ya hoi ham hoi lam ti chu aning ka ki ba the la chang sun he nom wale ni khale video kan sim the la chang hi he chi apps ka download na ka ba na le bo na ke su chana le ka kila he he chi jing o sema banga chu 4GB RAM 128GB storage charger khat cable khat warranty kum khana aman hi 14500 hin 12500 ki la he